فامیلیا ماسویوان هم شریفه. ای تاجیکستان شهری سربن. 19 مرد بلیط داشتیم. 20 مرد در شهر مسکو اومدیم رسیدیم. ای ایرپورت دامادید آدمی که ما را جای کار خودش میبرد برای کار اومده ما را گرفته بود که در گفت که داکومنتاتون میگیرم مثل رجیستراتون میکنم در بین یک 20 روز موندگی برای 3 ماه پاتنتون میکنم گفت کار کردن میگیرین وقتی سیزن شد سوما ایروی کیلو میگیرین ده خیلی بسیار تر میگیرین ممکن 35 تا ممکن 40 تا گفته همین خیلی گرد زد قطعمون بعدی که ما رفتیم اونجا را دیدیم یگون شرایطی نقص نداشت در درونی کلیونکا خوب میکردیم پیچکا بود خیلی علو میکردیم سیرا اونو کلیونکا علو که میمورد خنک بود اول در 6 تا تیپسای تیار بود فقط کلیونکاش محکم کردیم و کندیم شینوندیم انا با 3 تیپسای دیگه خودمون تیار کردیم کلیونکا کشیدیم اورم کنده شینوندیم داکومنتمون گرفته بود تو چند قرار میپرسیدیم شه امسی خبر میکرد که وقت ندارم رفتن ده خیلی گفتن گهنه کردن میگرفت بعد اخیرون را دیدیم که نمیشه و قطعی جنگ جنجال بسیار کردن گرفتیم 42 روز شد بعد اویلی 15,000 داد مونا گفت که این پروستا کک زدیش که گفته ما کک اوانس روزی دادن میگیرم کنسا سیزون ده گفت اویلی بسیار تون میتون که داکومنتمون که توره نکرد گب میزدیم درباره داکومنت وقت ندارم من رفتن نمیتونم توی اتفاق بود این خیل گفته قطعیمون جنگ جنجال بسیار کردن گرفت کارش وظیفه نیم باید دامگیری نمیموندم تیپلیسا فقط زمین میکندیم جویاب میگرفتیم بودرینگ پامیدور میشوندیم بچه ها اون میدادن خوک میکشیدیم اولی کارمون سرشویده کلیوکچو هستم کلیوکچو را خوک پر میکردیم یشکوی پامیدور بودرینگ شینندگی بود ورا بود او کوچت میکردیم و کوچت بعد تیپلیسا میگذروندیم خیلی کم میکشیم خیلی عذاب قطعی تو همی وقتی جنگ جنجال برای داکومنت کردنمون همی خیلی شد یک بار گفت که من مسلمانم مثال من هم خبرم چی میکنم مسجد میرم میام برایم خانه نمیخوام تو نه مثال من میتونم که شما را اینجا کاری کنم که دپورتون با گفت من نمیخوام این کارا کردن شما را یک تا مالدوان دیگه بود قطعیمون باید 30,000 اویلی بود ما را 15 تایی ما جمع شدیم من شوهرم کسل دادم شهر رسیه کار میکرد دولی نزد یک دست کارمون با خونه رفته کسل رقم پیدا کرد برای هم مجبور شدیم رفیق شوهرم زنگ زد که امخیل جدا کورای بیاین ایخیل یا هر دو شناس فقط با تلفنن همدیگه را دیدگی نیستن تو حاضره و ما بچه زنگ زدم گفتم تو مرا امخیلی گفتی دیدی چه خیل کورای مرا عذاب دمون دیده مقصد تو گفتی واگن داره ایشه داره اوشه داره هیچ شرایط نداره تو یک بار بیا ببین ما یک کولای هاوس اینجا آب میخوریم وقتی دامگیری حلال نداریم وقتی سر تنشویی نداریم شکشویی نداریم 6 کرده میبرویم 9 میدرویم مغازین بگو میگه بعد ساعت کاری مغازینو دوره تو میره محکم میشود همین خیلی موندگیم چی میکنیم گفتم سنشته این خیلی کار کده بیستین مگاب میزنم اولیکتون زیادتر میکنه گفت که نه اولیک زیاد نه هیچی با برای همین داکومنتو فیمیس زنگ زد فامیلیا نام شگرف کاروچی گفت اینم خیلی کیستیان سرکشی کیستیان گراجدان توجیکستان نه ما داکومنتوشون افتاده میکنم و اتفاقی مردک نتونستم اینا هاز بنازی که تیار میشه و یا کار پرتوی کیستیان نمیخواهن کار کردن بتشون تلفن نگفت یا که گرم کستم بعد تلفن اول گرم کستم که آوازش ناز نمیاد ما گرفتم خطش گپ زدم گفت که ما خشی همویم غم نتین خشی مرا اگر فوراتون میرن دروش کار کنین کار نمیکنین سامنوی میش دیگه گفته ما گفتم که برای چی ما شما ویناوات کیستیم گفتم ما ویناوات نیستیم ویناوات خش خطایی که 2 ماه میشه و کدام روز ما داکومنتمون گرفته تو حاضر دادگی نیست رجیستراسیون میکنیم گفته ما ندیدیم رجیستراسیون برای همین خا گفتم ویناوات خچ چی ما را ویناوات میکنیم ما هیچ چیزی نیستیم اول داکومنتمون میوردیم مثلا که ما را همین خیلی ناز قطعمون رفتار میکرد ما ممکن که کار کردن میستودیم گفتم طرفش بخیر خیلی گپ زده خیلی نگاه کنین ده گفت اگر یک بار دیگه درباره شما جلب میکنم ما قطعش دیگه خیلی رفتار میکنیم همون روز خودش ما کار نبرم ما کم تر همین سیستم اعصابم وایرونه اگر کم تر پرژیوات کنم میغلطم ده سلامتیم گریخت اومد کرده ببروین گفت که دید که من سلامتیم نقص نیسته با زنگ زد اوسه شاو ساعتی 6 دقیقه یک بود اومد فایرود کرد شواری را دلیل کرده بیاین میرنا разговор айда دیوژوکا گریون کرده
учатонам боброрен ба фикр наметона промада уже ози мазаш гирехта то я рӯз ду рӯза уже нисастаяния каручи гуфт ки каручи бушнонен шадар ҷуга мара гирифта ҷугада шинондан хай юра ба хеле столовия кухни дам кухни бурда камашона планшет қати сурат гирондаву документора якта додаву угража пистолет қати омадаги пишоки военный каручи ҳушоршенда инами як бор дига мисол я ҷо жалоб мекунед ма да парвона дорам шумо посолство мерен дига ҷо мерен ма ҳеч ка наметарсам гуфт чӣ коре мекунем кардан бигирен кортона мисол мо гуфт хамо медонем чӣ кор кунем гуфт барои ҳамиқа гуфт ина документотон саҳар биёр пули мондагишона расчётка гуфта ҳами территория буброям да ҳами территория дидам гуфт тамом рӯзи ҷумъа гуфт телефонтон мекуна соати чанд документотон тайёр меша омада мегирен байни як соата ҳамҷа нобуд мешем да ҳами территория набинам ки тамом мора ҳамун рӯз овард як тамона хай рӯзои коримона ҳисоб карда бо барои документ кардам гуфта 1000 сӯми барои ӯ гардон рафта аэропорт овардам тон барои ӯ гардон ҳамаша якнима карда ман ҳам повурам кор мекардам вақти дамгириам надоштам 1000 сӯм барои повурӣ гуфта ёрдам гуфта дод 11600 мана дод духтарчама 10600 дод якташа думодма 8400 дод ҷиянома дуташ аймо як рӯзи пеш кор карда будам вайро 12400 мо авҷа пеш шумо омадем баъд шумо да муроҷиат кардем барои документҳо онаку баъд хеле хороши гузашт обши 6 нафар мо кор мекард ай беғарзи мо ду нафар узбек омад 10 рӯз кор кардан дига кор накарда ранги канцелагер гуфта бромада рафтан якта молдаван буд гуфтам ку 3000 додаш увам бромад рафт гуфт тирма гуфт ида беҳтара кайда бромада рафтак хо зиндагии фарзанди колоним синфи 9 мехона бачам майдаким синфи 6 мехона платной мактабда мехонада барам хадига невихтни положение буд гапиамра гӯш кардем хистем омадем хеле дига мо ба шавҳарам ба хотири ҳам меомада буда кем хекнам бисёр угражат мекард метарсонмона бисёр гапоша запис кардаги дорем дар телефонмона хел капат мекардем бодринг мешинондем туплица соз мекардам бачаҳо река мекашидем салафан мекашидем ҳама кори занакию мардакира мекардем уҷа я ҳавз буд ҳаром буд ҳалол буд ки мо мехӯрдем истифода мебурдем ова оби тоза дар кор мешид чашма рафтанда шавҳарам трактора мекардак бояд мерафт об меовардем қатиш бо ҳамун ов рафтанда мисол 5 минут 10 минут дер мекардем айоликтон минус мекунем 500 сум ҳами мисол ягон минуте дер мекардем кордам штраф 500 сум гуфта фақат ҳам кориш ҳамин буда ҳамин фикра дорам ки ранги мовори одамо бисёр сарсон саргардон шуда ба гапи ҳар ка бовар карда нахеза наёян одами гуваринокшона биёян ки мисол дар ҷои кор азоб накашан кирои иқараҳи дароз омадан мисол қарз кардан ай банко ҳами хеле кор кунанд ки суми ҳами нағз биёван ҳам зиндагишона таъмин кунанд ҳам қарзи банкшона битиянд ина махтам 35000 российский қарз карда омадагим духтарчам 3000 российский 3000 сомони қарз карда омадаги ай ва домодам ҳами хел хай шароити зиндагимон қинай маҷбур шидем ки ҳам хел корода бихезем биёем кор кунем шароитмон соз шава ки мехоҳем ки тоҷикистони худмон навстар обод шававу корхонаҳои нав пайдо кунад ки ҳами халқи худаш кор кунад шаҳри мардум наёя азоб накаша